Federação Taekwondo Timor-Leste Liusi Dragon Initeli ia tinanai se realiza competição internacional Badala Lima. Treinador Mateus Soares informa para jornalista Timor Post e ginásio GMT Dili, quarta-feira ne kata competição internacional Dragon Taekwondo Badala Lima ne se realiza durante Lorontolo Hahu Husi Loron Hitu to Loron Sief flang outubro tinanai. Evento ne se participamos atleta Husi Indonesia no Malaysia entre karet pra karet Husi Kyori Hopomse. Nia tutan Husi Malaysia ia klubu ida karua makakarak partisipe evento refere, mas bem Husi Indonesia, klubu barak Husi Nusa Tenggara Timor, NTT makase partisipa, tamane federação se distribui convite ba dozang hotu ia Timor larantoma. Evento ini bakal dalam limanya. Nanti saya realiza ya dia seti dia itu dia November, ya pulang November dia tinai dan perperasaan rasik ba kami ya Lorenda Londo anci pasa kami se pasa informasi ba Sri Timor Leste incluimos Usi Indonesia o Malaysia si ransa Indonesia Malaysia amse haruka kubiti basira ya klubu idaruan naga ke sira Usi sampai si Malaysia sira kar participa ya evento dane Indonesia barak sira Usi NTT naga amse distribui kubiti basira dia karika Husi nasionalnya dozang hira masih partisipa tuir plan Husi ya Dragon. Iya dozang barak nabe depende ba itas tare sira nabe sira itare bas wahira sira register itu penghaten atak dozang hira masih partisipa nabe dozang itu kami se po kumbite itu informasi pasal basira para sira hal preparação. Misal target tu iha tanah ira maksi partisipa ya evento ne ami halo kelas ne beke barak terus primeiro vez ami halo kelas ne bepot barak ia kategori rua Kyurigi Pomse ia Kyurigi ga fight nya ne ia 60 kelas no ia Pomse ia 18 kelas no ia Pomse ami amenta basir ne bidade bot U40 o U50 tambah ne Pomse ne am loke vamos ba sermida de pot misal premi ba menang na isa. Ne am sehare ba sira ba juara 1 2 se ane sang bye medali sertifikat ba juara umum se am se prepara fundus ga se osa ba juara umum 1 2 no 3 no ba milor atlet perpasamento no mais si parte ministério si sing am se tentado di sabe le beliau ministerio ba beliau ya main ministro juventude de desporto horticultura am se hato am proposta ka ba per beliau sa apoyo kami evento danemo sa para promover desporto beliau ya taekwondo. Karena itu target tu rasa supaya dilibat atlet internasional sira naik ira masih persi. Iya ne am atleta tambah itatan kata Timor ne ini atleta nasional ya naik kira ne be evento Dragon Open dan limanya ne am se batasi basira ba atleta sira tambah se batinang ne sira senior usia 17 to 22 no sira ne be taman equipa nasional se level participa evento tambah ne dari ba atleta hutu tu para insa ita belum hamos lisu evento ita belum hamos atleta ne dia tambah ita hari kata participação atleta minim terus mengira kono sira ne be equipa nasional participa ya campeonato sirne jam campeonato nasional o kore festival kono sira kan participa na atau ya participação si atleta selo pe minim tambah sira ten kata sira mai sira sela lahetan juara o tangdane ba wentelop ba Dragon Open dan limanya ne amse tahu kriteria ne ko kata sira senior usi 17 to 22. Entretanto, o evento refere a atletas que se compete em categoria Roma Canesang, que origi o Pomse, que origi se ia classe nem nulo, no Pomse ia classe sanulo resinhitu. Com a observação federação se ratou proposta do governo, lhe o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, a tubele e halo preparação. Reportagem Nova Magno, Televisão Timor Post. Janela Informação Bae Mogoto.
Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, hane hambutang subscribe, like, halo komentário no fahe tutang ba media sosial hotu.